Ush, lambisidhi. Wow. Lambi leitre sidagi. Okay, Sunday ki ride chal raha hai. Call start unta hogi. Ai manava maga ekoi ani gatane jathuise ado sattuise kom side no khangri tanara ga ayo. Okay, let's go. Good morning, people. Johnny here again. Nasi gini, right? Apa selalu sih? Morning gi. Riders, ma'am, ati isu. Ma'am, sana ni hai bane. Enggak. Idea apa ni katanya jatuh sih? Kenapa sih saya no? Nang na habis soal saya. Oh, kag di. Ah. Oh. Khangde nang na thawai di dum chala dam ni ga ji. Sa dei. Oh, cha dum chala mi to je. Ado pung 10-11 na dai halak pe anam tong si ko. Okay. Thawai re. Okay, thawai ho ra ge. Aigi manaba Pogjok ako aigi school ni manaba ne haina dagi ko ado magi su destination nowhere haidana YouTube channel laman layu ne adu so mayam subscribe to biro madi right after right tapagi after ne wagi de navigation sebenarnya थोड़ा इसे होना उरीबो की लंबी से sebenarnya तो लोग ना वो कैथेल फंक्शन के लिए ना चिल्ले सीमा कैथेल लोग ले रहा मने दी माँ कैथेल फंक्शन में याद रहा वो कंगे उरीबो की लंबी से जब चिल्ले उसे
glitching na dito ko ini. Ay, di ang buta ti agam ni. Mara na pula ya. Adi ang chat pa ne ko. Matanda keno kasi ang chat pa ne ko. Mizoram ये keno kasi Shillong Meghalaya kasi right kasi pa ne matanda. Ko si matak to thogol lo kya? Tapi di tengah hang kenapa itu? Nó cứ cất nghỉ chinh này. We are just enjoying the ride. Thôi, hatu thông qua internet để có cái gì nữa. Em nói là ride enjoy tôi chân lý. Đi chưa? Lấy con xe, nghe không? Oh, look at this. 포토값에! 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 Slam views in here. Oh, water crossing, yeah.
ABS auto dây cái cò road motor làm thôเลย experience จากกันเลยตอนนี้นะก็พยมถกได้หรือเปล่าExploreสิ Let's get lost Off-road กิจเรียมยาวเร่งกันสิดีกว่าShould I really? Speed di facere! Vediamo se piccolo. Può stare, si chiude tio. Tak, I'm just off-road over there, così torsi. Kilometer mari mo ki thojan ba yari ya dei di labi leitre shema loidri edo yenga se mari do thogel lo je du halas labi sheme Look at the view. Woo! Lambi di kai boleh gieng saya tu kok. रास्ता खत्म हो गया लंबी लेते लो this is the last ne yang si मैम view ush लंबी सी थी wow लंबी लेते रही लगी लंबी दी लोए है 10 किलोमीटर अमा मुझे थोड़ा पे आगे ने अबे थोड़ा लगी है मुझे
ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯀꯩꯀꯩ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯄꯣꯠꯀ ꯊꯥꯗꯔꯛꯑꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯉꯥꯛ ꯆꯠꯇ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯆꯠꯄ ꯇꯣꯛꯑꯁꯤ ꯍꯜꯂꯁꯦ ꯚꯥꯏ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯜꯂꯁꯦ हल्लगे याद रे कोई याद रे हाँ हाँ लंबी जंदी है उन्हें पूरा ऑफ रोडिंग है सीधे थोड़ा क्रेज़ी माना वो